July 25, 2025, London. Trading house BB Energy has filed a case against South Sudan and London for failing to deliver oil owed under a prepayment deal, according to court filings and a company spokesperson. One of the poorest countries in the world, South Sudan is grappling with increased debt and a shaky peace deal. In March, the government placed its petroleum minister, as well as other opposition officials, under house arrest. BB Energy DMCC filed the case last month, court records showed. A company spokesperson told Reuters the action was necessary to preserve BB Energy's rights under a contract with the Ministry of Petroleum. As yet, they have defaulted on delivery, the spokesperson said. We are currently in the process of serving formal proceedings. However, we are always looking to find an amicable solution, especially considering our long-term interests in the country. South Sudanese officials did not immediately respond to a request for comment on the case. Oil trader Vital also filed a case against South Sudan in London in May, but said it had since resolved the issue. Sources told Reuters that case related to a single cancelled oil cargo. In May, a London court ordered South Sudan to pay Afreximbank $657 million over defaulted loans. The IMF pegged South Sudan's total public debt at $3.70 billion as of 2023, with $550 million of the total owed to oil companies. At its peak before the civil war, South Sudan's crude oil production stood at 350,000 to 400,000 barrels per day, but that tumbled to just 72,000 BPD last year, according to OPEC data. After a damaged oil pipeline halted exports, the pipeline resumed operations in June, and the country pumped 138,000 BPD that month. Mala medilian godel, hachela tataganong, katadon kergane, chole chole ne diala pipen kajan chanalama, chone indial kamal, ko bia kamal kajan grubama, ke bonama, and bonama a bon laramu, latkatan katong nat kanatokoena. The Kuyama ne diala pyro matkajan bonama, bia enchone yagaman non karla ne taloy medilong, kamandun karodun. A ne diala karon no matkajan bonama, and then a teacher bo kamalan of Min media keni bonama keni ni war gore jadi bonama dija war kamado gore bunama ko di channel ama dija subscribe ko dijin kularam ke kalian de kon la link kalara kejan bonama ka wadan kalara lar tum kon kalian kalar tib ke kalara tum wan te balat kelantama ko gone wadi interiam ga kiden mun no kalar che gore jano di nyot ka ko ke yado no no kalar che adi lar de ka no ke de kalak Nam big and yoka manuku, Luna di kachier kaka, Kodek and Telian, Kajan bon larnama. A wood are a work on Kawara lara. Tachawar gaptabgor, Tamukta Michelle BB energy, a muktapamona, a muktab jatka, a company millet kukijatka, Koka jatka teda, K lada kalgana muktab jatkum did, K petroleum. Petrol South Sudan, man ne kon la ka Port Sudan ka wa de chwa. Amu ka bumone take our gang de time. Ke kuma South Sudan ka wa de chwa. Ano la de kel ke kuma South Sudan lo ka kuma South Sudan ka yo. Ko ba jat be ko la jaga. A ka kor ka mi chi wa jat ka. Ke wa dan la jat ko ka de. Ke en maturan di den ko ja la nan ka karede ka kor ka me cha yo mo ke cha ya tol. A chi Maro je chang mo fin muktab mana kia kompen namo te joja no chang mo ko chi South Sudan chakan che jatan dan la kam muktab mu che mo che top ko ku mo chi muktab mana che goin che tung na kor pan dang dio pe chuwa yoga South Sudan no di ne lo yoga te chine komun ko ki ko de ne mo kai jat kia mi se jan ai lo ja la daten ko de ne jat che chikona tain Dene jak talamichi to Sudan ke kum sa Sudan talamichi lat ke pide che kamane kon no pramala kwardiat kumlit ka sa Sudan se honorable port control che kon ngat ta yen ka paidok ka ta yen ke je ka na ngol ngira nyok ka kuyamo che kan dan ko ka jat ke je ke war gang te kon de cha tan che be chu ja go chi ke chuang che kan wo ko lat ka kuyamo Kine to chika war ga kega na gwar
dua luang ne no going kan kuma South Sudan no de ko lo yo ken dia le kan ko mun ko kwi ko de ko mo ke jap ka kan dia mo kana mun warga go mo kana lat kamuktab gonya ke bumuktab luang ne no de ko chil kuma South Sudan ko de ko rai ke ja ko de ko lo yo ken dia le kan go to ko kwi ko ba ko mo ke jap no mo rai ken mo te penyen tam no going ka South Sudan ke ja ajan muktab mo na ke bulat to kwi jap kana mo na ang buwan naman siguro jet guan lat ka raya matin awin London ka United Kingdom. Ajan gua chicken warga mo gardu luang atin. Guru kuku South Sudan no ba igra spawn ka gua mi check. Ko chiga yo ned ro chicken ganang ka kan ka lada danan chicken up fine. Ano bu kana lat ka mutabu mo kan lat. Na mane man na mo de kona ling baroda. Antaya lada no te ga nei daro te janak. Kamaseria bon michale no mat a chike gwar lat dine chikana mula ka ke chikana kamak a ka gwa den chi gwa mo chikana mak gwa gang polin me chikana mak a chaila dono chikana daro chikan kanak no gwa mo an bona nang na a bon michale no mat gwa den dan masrea no mat ajan buono mo che gwa gang police ni che jamak they wake up ye na mone laro de mande kona ling a kalaro dio dien tane ne tane wal baro chaganak ne ton na ka kor ko chi kume de South Sudan as Sspdf a jerom kana bon kel mijan kamak chigi rom chigi nyen me chigi nyenyo chine wal baro che jojo chigi liu rei koromo ang gwa da ni natin ya tambura konte ka western equatoria rei koromo na ala da no chine wal baro chigi liu tin ka jen korko men chi de South Sudan kana buono mo na chigi rom chine wal baro chi jojo no chigi tel rei koromo and larong wan din chikwar denim men chale General Buay Rolnyaag charai mit alat raiden chala da kwan General Salva Kiir dit kwar South Sudan a chaya gak kata an chaya ka ja raiden chala da kwan Salva Kiir dit a chaya la da no ba met ne na dial tinta ka Warab State o ka Unity State wona ka mayom no kontine ken dial ba me ken ba ga kap Allah desamen alat ke kakan wintron ken o chay state of emergency chay European and kwan Salva Kiir dit right the chapel la General Buay Rolnyaag right the chala do kwan Salva Kiir chay gap no chi right makok chi right mgwan right chala do kwan Salva Kiir dit chagwano de mat ale de ka loit de ka kap ke de ka krul tenikien chay right ma an chala de kwan Salva Kiir dit chi rebel leader ni General Stephen Buay Rolnyaag chara jamo che gak kala de jeno ra jamo siran matok kalaran de den te ka wun mi chadnak ang wuda mo te raidal ang wadan jelatan diana kain dop niral jala kana gar ka dangro an chayala don on wuda mo point chai chuna kanyam kan gar ka dangro ten jel kan kel ga dol chaga lo nang akan bona mona kan chaga nyuruka me chaga nyuruka mo cha kuda mo chai chunak chagat ka chaga lo na ne to cha jo no kan kan ngaji no kangane duno chi mon simishan mismisher kan mo cha to no chaga du no mo a chaga nang kan ne to na ano mo ajan laro ti ni sitok alaran bakalian an kon Salva Kiir dit ne ka paidok chailan no chadwal ladwal ka kabunane rai wika South Sudan ke neden chale MP kwardia lo koran la nin wik la kalat wai chai dwala mo chai kap chong no jan pai mi akana mandwal chite ko lo banyal ka jiwet ke ne diala la juku meno amu chi kwan Salva Kiir dit ya dwala mo chai kap chong ka gwamo jan gwa da no kwa nin wit ke go dial akwa la latin ne diala cha kwan ko bigre ko wit ke we krolo mo bekan talatem chi ke barara no mu kap kwan Salva Kiir dit mu kap dwala mo mu kap de chonga yama manen tama
Raja mo rai mi chala dun mo chai ta tit mi sheko no mo chai genial. Anay kon ato kon ke chang wan dien wala. Ka chang ade dien I mean. Ke piwar ga me chagwar muk kuma sa Sudan ke President Salva Kiir mi adit. Muk tam na dang wan. Tente ega teten. Te Africa Union teten. Te European Union teten. Te bon mala di alun kon lat kamal dung sa Sudan. Tagaten. Krai ge chikana lat kwanu Salva Kiir mi adit. Chaw Salva Kiir mi adit. Chai mo ka condition daro. Condition nem chai jogono. Bi kwarne Dr. Eb Machar bir bijelwin yena kana jukara de alan chaga yen kel. Manyama namo. Kem luko bi kwan Salva Kiir mi kwarne Dr. Eb Machar kana neka. Pikanui. Ba chud weidun. Ba ja wika Africa Union. Keka dual Africa. Chabia chabataten. Namo condition rauda. Munuko ba Dr. Eb Machar bejelwin. Chama dam nyawa laro no. Okay, kamishijan. Ba chiu duwe ka bon kia ka dual Africa. Ka ba yu dia no kon kwa country kwa fan ka ba ka kap chuang. Tala yu ba nyaw kap mia. Ka kor ka mi. Chi ninten cha kama. Chi ka tuak melona nin baro. Mando dia na cha nyaw la chai tawa yugo no jadun. Cha bukok. Ki chia bukok. Na mo re dong cha nyaw la no trawa tibu tuak. Mua kan. Chi Salva Kiir. Te Dr. Eb Machar che lun ka kor buatan cha kam anu dera lada mo dera yiglar kaya. To talk arwain tiji to on tama re wika sa Sudan an bata kona ya kaliep kon ka ano ba yik te ker mutwaktan kanda to. Madudien ki bolmel cha bolmel cha je puche long ano dera pijat ka wo de jat dera lui koga ko chi wet cha te chike mudi de long ko chi yo chi gatel. Chi economy wacha ke gia galong. Cha bun mel cha jo fuje nyoga no. Diri economy wit di ralaka. Ko chi wait cha te chuje ko kuyone. La tala yodo kapken ka. Te ka tishiar dam badak ticha ian. Ka baro gazal. Ko chigarai ko kiko mucha ne kami yo kamona. Tishiar to. Cha ka ian ka tijen. Amulat kan chuan dia no. Ki amulat kan o dene moi ke yo no. Raja mo arain mi chitu akabar gazal cha tishiar ve taga yen ka kor komen taga yen chi tishiar ko keno kan yen tilat ka kel doi dul gor dial chi ko barar ko tishiar ko ten cha yen ka loin ke ka pet chi raja mo chikana nya kam nel trokan dial to kan ko chikuma cha tel yo ti jego ko jablan ku yo la non ka sa Sudan cha ja ka tong wa de chuan wo chalomot kogya. More than time I show one condition to can go more baka they wake us Sudan kakuyamo. Did you wake a lot the island that kukuma ten diaga you can kukuma, chiwi chujanum kotala yotum kapka, a kala the altona. Going take kukuma sa Sudan no there manguanidan there a yitla let ko della the aldeka you can decan gajat. Trokan at walk, you can tingona edenecono yaka jan guatama. Kuja mochila te dalong katadun kel mingeje kenor no mat kajan bono agoro de ro chumat ka bono ma ka pet ko de rar di alakon la ne kalar andi ka chuling ka kuya mo la da te dalong biata mar